hata kibot omukyaro kya Kabagara Moses Mukamba obwahati yasya amezi 6 habingira omunju arikurara omu banyabuzare ahabw'okubaganisa itaka rye akatwara aherukire ry'abaana ofisi yabo abalemerwa obufumbo oba takaswerwahoga oba atahana bakasa bitanga barajaga akuvunga hati nyo nasigaza amaizi ago nkoko gakutemba kugenda kupa kikongoro kire cyokurora ikintu kutahayo ugarukoti kurora oruyenjo nkoko kurora nkoko rutende aho naho nkaguzaho umusigazi mutowogu nagira ngo abana bona buri omwe akamuhereza hika 3 omukazi yamuha hika 4 yatsigaza hika 7 ombana abo okubali itaka liri madamu koko kubirore ryanseri kutana na kayina kugendera kimo kuri ryona eri itaka nkale abana bona kabahayo hika 12 hariyo hika 15 nkaguzaho gumana hika 3 nabahika 12 ogu nkamuha hika 3 okugamba ebi abairari omu rukiiko n'aba probation officer ahamwe n'abekyaro aho hagizire ngu abonabonesibwe kandi obwo ekirikumuteganisa itaka eri omukazi akamushanga nari hati nokusigikira engeri mbonesibwe muno haitaka lyange kandi itaka eri ntaraguzire na mukazi ogu tarapakasize eri ntaragurirwe mwana omukazi okumuswera kansanga ne itaka lyange abana abo kubazara bakansanga itaka lyange kandi nayekaguza itaka lyange omukazi wange abana bange habwaki awe fine tochina manu gokukakulensi pangiso tunga kasente kawe abana abo busiki ababeire nimwetomboita ekiragira kigamba myaka 18 nangu atikiroho iyi myaka 18 obukira borano orato kusobora akakuhaira tokagonza gendo pagaso sere byawe baita abana na nyina bo bakombera itaka bagumize ngo ishebo omugabo gwe akaguguza katuguzire babiri nyote mparura mukazi murebe byone byatunzire bwaraba roho nyo hana tayiro mukono mukamanganya natunda ari waka muntu nyo kujya kwikana sinya hikagwa gasane mukazi akanteza uruhigi ni kutaha munju mukazi karugi na rusindika ndora kukwate byara na mugamba kandi yuhagwa kinonera kusimisoro ko ndi bisoje byara mukati no munju yange kwihamu na mugamba yasama enju yawe ati nyo ni mujuma ntamanyire ndio tunzire kujya kungambira ngo njukiye kuzeteza uyu bobo byame nabaruti muhanura mundiriza mu nebitataire kyakukora ekya kabiri uwe bintu kale bwakuija hano nkogamba kuba necho amu hali mame waitu takwenda bayikiraneze naenda no waikala akozere arabize kirage kyakirabizeyo eitaka lino mulora waitu yo RDC nyekinya ni nkayana nabo ito tukasobi kubarorera ekikumara hati bo batunzira oku nebintu byawe kwa yamba batuntu twayenda akakabo kano akasigaire babasembaliraho mpora probation officer hamwe n'abataka babahire amagezi ngo beine okutaho buteka narshi bazo mukoti zero boralenga bi oyegabiri kuli nino borandoro kanya higuro kanta hansi nyowe no borandoro kanya higuro kanta hansi ekimba ya mbere ni kyekyo kandi umurarema kwikiraniza yote nyenye kumarayo mutasiba kuzungwa wetu mugende mukuri bashaje 10 bona nkaba ohiro haba isiki abo nibo nabo nkabagamba inyo n'ubunku bamfina kirukino itaka nenju nenju mumbekege tuombekege amajugo ago buhangaziga bw'abana baitu abahara ekitulimwe cyo kugamba mukamba uyiruke mukunyoni kugumya ukoreki ugaruke mukabo kwebinya kuri hano byona byawe kandi byabana bawe no mukazi niko mugenyi mukuru wa kirukino agira umutano guyatuteraho rundo bwinganizo buyatuteraho ohumure mukike kiraba kiroho
kandi nekikotekera abakiruhu cyumureho. Emihondano y'amataka omuzafamire omu district ya Kyegegwa eyongeire kandi ekyo bwahati nikyerarikiriza abatuura hamwe n'abebembezi. Gashakwa Paul Turyamureba bwa Tayari West. Koleki atahemu ebingi banu babimanye